Sada naš gost ovde je i direktor turističke organizacije Čačak. Reklo bi se po ovoj priči do sadašnjeg nema šta nema u ovom čačanskom kraju, gospodine Saviću. Pa tačno je, Čačak ima izuzetno bogatu turističku ponudu koju mi pokušavamo da plasiramo mi kao turistička organizacija putem sajmova brojnih u zemlji i inostranstvu i putem manifestacija. Čuli ste dve manifestacije masovnije karaktera, to je Kupusijada i samo ću vas ispraviti, Sabor Flašo Prislonici je 26. na 28. jul. Pa dobro, ja sam pozvao malo ranije ljude da dođu za tu. To je i turističko mesto, je li tako? To je razvijen turizam, malo se pripreme za Sabor. Svakako. Pored toga, Čačak ima brojne manifestacije po kojima je poznat širom Srbije, 75 ih je registrovanih, gde turistička organizacija u većini se pojavljuje kao organizator. Ali imate i nešto što veoma raduje ljude, ljubitelje Ovčarsko-Kablarske klisure, jedan obnovljeni hotel i wellness i brojne sadržaje u Ovčar banji. Pored ovih manifestacija, posebna vrednost koju možemo da se podičimo, grad Čačak na svojoj teritoriji ima 3 banje. Jedna, pored ove prelepe banja u Gornjoj Trepči je i Ovčar banja koja je dobila status banje i konačno posle mnogo godina je dobila u ovoj godini plan detaljne regulacije. To znači da je moguće investirati u tu banju već od danas. Što se tiče... Koja je treća? Treća je Slatinska banja, ne smemo je zaboraviti, ima veoma ambiciozne planove. Baš danas, na ovaj dan, se održavaju dani banje u Slatinskoj banji, pa moramo i njih posjetiti. Imam za vas nagradno pitanje. Izvolite. Kada je jedina uzvodna regata koja se održava u Srbiji, a održava se na jezeru, na Međuvršju? Uzvodna regata je 13. jula, na dan kada se još jedna masovna manifestacija održava, Dani Kajsije u Miokovcu. Ne možemo sve da stignemo da ispričamo, ali vas pozivam i na regatu i na Kajsiju u Miokovcima. Pa naša ekipa je juče boravila i da vidimo kako to izgleda u Ovčar banji. Marijana? Nalazimo se na Srpskoj Svetoj gori, Ovčar banji, i plovimo turističkim brodićem, a on je vlasništvo turističke organizacije Čačak. Ovdje se nalazi dosta toga što turistima može da bude veoma interesantno. Ja ću pre svega da pomenem manastir Ovčarsko-Kablarske klisure, kojih ima 9, zatim 2 sveta mesta i crkvu Svetog Ilije, koji se nalaze na relativno kratkom odstojanju, i upravo zbog toga ovo mesto i ovi manastiri nose naziv Mala Srpska Sveta Gora. Pored manastira Ovčarsko-Kablarske klisure, koji potiču uglavnom iz srednjeg veka, ono što predstavlja glavnu turističku atrakciju jeste priroda koju upravo možete da vidite. To su izuzetne prirodne lepote i upravo ta kombinacija bogatog kulturno-istorijskog nasleđa i prirodnih atrakcija čini ovu klisuru zaista jedinstvenom u Srbiji. Tako ste vi došli na ideju da napravite jednu turističku atrakciju vožnju ovim brodićem. Da, mi smo želeli našim gostima, kako domaćim, tako i sve većem broju gostiju iz inostranstva, da priuštimo jedan lep izlet ili više izleta tokom njihovog boravka ovde, da upoznaju sve ono što čini glavne naše atrakcije. Ali za ljubitelje regate je nešto što treba da najavimo naredne nedelje. 9. godina za redom organizujemo regatu, ove godine to 13. jula, znači subota 13. jul. Start regate je u Međuvršju, nizvodno odavde. Ovo je naime jedina regata u Srbiji koja ide uzvodno. Start je u 9 časova kod restorana Lanterna, a dolazak u Ovčar banju je negde oko 13:30 ili 14 časova. Znači, kada je regata, mi taj put prolazimo za nekih 4,5 do 5 sati. A recite mi, ko su učesnici regate? Kako mogu da učestvuju? Učesnici regate su ova naša plovila, zatim plovila restorana Dom i Santa Marija i plovila koja se nalaze u ovim našim vikendicama, ovdje kojih ima puno na jezeru, kao i ljudi koji sa strane mogu doći svojim plovilom priključiti se regati. Poželjno da imaju neki motor, pošto idemo uzvodno, ali iako ga nemaju, neko od učesnika regate će ih solidarno šlepati ka Ovčar banji. Učesnike regate zavlada trubarski orkestar. To je jedno lagano druženje koje traje satima, znači što duže po vremenu plovidbe znamo kako smo se lepo proveli. Što duže plovidbe, znači da je ugođaj bio lepši i da je druženje bilo lepše. Za ovih 8 godina zaista sjajni uslovi, sjajan provod, svi oni koji su jednom bili uvek se vraćaju i iz godine u godinu taj broj učesnika raste.